الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون 29 сабақ. Сөздерменен танышабыз. Жаиун ач, ачқа деген сөз. Атшану чаңқаған, сусаған. Каримун берешен. Бахилун сараң. Асиматун борбор. Қариятун айыл, қыштақ. Шукрун шүгір, рахмат. Ихсанун жақшылық. Руджуун қайту, қайтмақ. Бақоун қалу. Рахисун арзан. Ғолин қымбат. Абавани ата-ене. Ақарибу туғандар. Ихтарим муаллимака вашкуруху. Урмат қыл мұғаліміңді, жанаға рахмат айт. Әл-кариму махбубун, вәл-бахилу мамқутун. Енді карим берешен адам, махбубун сүйкімді. Жанау бахил адам, сараң адам, мамқутун сүйкімсіз. Хазал китабу рахистун ва хаза ғалин. Бұл китеп арзан, жана бұл қымбат. Хаза раджулу бахилун ла юхсину илал фуқараи. Бұл киши сараң, жақшылық қылбайт адамдарға. Ат-тилмизул каслану ла юхиббуху ахад. Ла муаллимуху, ва ла абаваху, ва ла ақарибуху, ва ла тилмизу зул муштахиду юхиббуху куллун нас. Жалқау оқучу ла юхиббуху, аны жақшы көрбейді. Ахадун дегені ешкім, біреу дағын жақшы көрбейді. Ла муаллимуху, анын мұғалими дағын жақшы көрбейді. Ва ла абаваху, ата-енесі дағын жақшы көрбейді. Туғандары ям жақшы көрбейді. Жана муштахид, арекетчил оқучу, юхиббуху, аны жақшы көреді. Куллин нас, бардық адамдар деген сөз. Қазану бәлдатун кабиратун. Қазан шары кабиратун чоң. Әл-Мәккату асиматул ислам. Енді Мекке шары исламдың борборы. Захабна амси фиссаати салисати бa'да зухри илал махаттати фаракиба абуна al-qitara wa raja'na nahnu ilal bayt. Kettik biz keçe saat 3-4'dü peşimden kiyin ila mahattati farakib vokzalga anan mindik abuna atam menen poyezge va raja'na jana qayttık nahnu biz ilal bayti uyga. Qariyatuna kabiratun, ayılımız çoğ. Qariyatukum sagiratun, ayılыңар, qıştağыңар kichine. İştagil bidersik faqat, işte savağın menen gana deydi. Hazal kitabu ghalin yusavi 50 malliman. Бұл кітеп қымбат. 50 маллиман дегені 50 тиын тұрады. Хаза жаиун ва хаза атшану. Бұл ач, жана бұл чаңқаған. Ат-тилмизул муаддабу яхтариму муаллимаху ва яшкуруху даиман.
Адептүү окуучу урмат кылат мугалимини жана ага ыраазычылык билдирет деген сөз. Дайыма рахмат айтат. Залика рожулу каримун. Тиги киши каримун берешен. Хаулаи акариби. Тигилер туугандарым. Тилмизи яшкуруни касиран. Окуучум көп рахмат айтат мага. Назахабу гадан сабахан илал габи ва набқа фихи илал масаи сумма наржиу илал байт. Барабыз эртеге, эрте менен токойго. Жана калабыз токойдо. Иля масаи кечке чейин. Сумма наржиу иля байти. Кийин кайтабыз үйгө. Шуну менен 29 сабак ушул. Биз ушундай сөздөрдү түзмө-түз которуп атабыз. Жөн кыргыз тилинин грамматикасы мындай сүйлөө речиге туура келбей калат. Бирок биз ошол сабак алып жүргөн окуучуларга түшүнүктүү болсун деп ар бир сөздү түз кылып кыргызчага которуп атабыз. Биздин каналга катталып, колдоп коюңуздар. Буюрса пайдалуу сабактарды гана чыгарып турабыз.